Assalamualaikum, welcome back to TMSP Vlogs. In topic na to dunay ni pasalamon si Maplag Hawalyan. Law na nang logo si Duterte. Law ni Duterte sa suko sindi mawaya tugsukan sin vaksin. Ipa-jail niya ang panya tugsukan na buli sin vaksin. So, without further ado, let's go to the topic. Viral na sa Duterte ha internet sabab sin bisara niya amon law na sa usuko sin di magpavaksin idasok pa jail ang panya tugsukan na buli sin vaksin iban paigon na deng ha Pilipinas indi mawaya magvaksin matawd netizens amahan iban damikyan matawd din kialamihan bisuko na law niya indi mato iban naglugos na business salta bangta dungdungan maraw in mga napali Duterte amon di ta ilaway emotional dahil angay matampal ka to Duterte bang maghimumungan matagi magsabod way bidda hati niya bukon mahanon ti Duterte bukon biasin mga liberal party amon sulang niya ha politik ini mahanunot sarta kurap isab lulun maraw pa in di maglampik bisara biya kan Duterte bukon kurap minsan hinda Obama iyan niya na anak haram pagka Obama busy body hakahalan sin pamerintah niya ha Pilipinas nag-aabot-abotin pagpaninggad ha mga pagpanulang kanya politik jari subay kita di maawam kan Duterte bukon formal imbistaran niya sarta hikarayaw pagkamatauran in pagkaradyaan niya biada sindahan niya nanawag-tawag sin pagvaksin ini hapanagnan imian siya babay na jalaw niya hasaw suko sin di magpavaksin ati niya bang hilaway rational in panayma taha lapal hi Duterte yatto pagkaindahan niya asal bukon mahanunot hati niya bangin rayat kabaksinan masalamat day na panyakit ini pagbiyaw nini imian ni sabi Duterte ipajelin sa usuko sindi magpavaksin ang panya tugsukan sin vaksin na buli atawa indi mawaya vaksinan subay mig na day na Pilipinas hati niya inlapali Duterte at tubang ako intumayma nagpahati Duterte bawa kalagihan tuod sin rakyat Pilipinas in magpavaksin ang pain target sin Pilipinas subay kapituan percent population atawa pandudok sin Pilipinas in kabaksinan ang pamaawot in herd immunity pagyanon ang pamagbalik pagkain na tagnain kawianan diasin mga hula Europe, Israel, China, iban US pasal bang mataw din di magpavaksin kaunitan in Pilipinas maawot sin herd immunity pagyanon nalong na in herd immunity subay kapituan percent pandudok atawa population katugsukan hati niya bang sa upama aon hangibo tao in population sin Pilipinas in 700 subay katugsukan katan amoy ato in mahal nga pagtaayunan sin parinta iban rakyat so hakusog ko di yan maglugos hi Duterte atawa mang jail imbistara niya to panawag-tawag pataayonon in rakyat ha program pagtugsok baksin ha Pilipinas ikarayaw pakatan people need to calm down relax nanawag-tawag ajay Duterte papag tugsokon in rakyat supaya dumayaw na magbalikin hula so that's all, don't forget to subscribe lapayan nyo na dupuniin bagtingan supaya ikaw ma-notify bang on video balik sin TMSP Vlogs stay safe bye bye assalamualaikum.